Bayethe Ngwenyama wena waphakathi singemaswati sinembuto silosikhulu lothi sekufuna sale siphila luphi ihlobo lwempilo noma sekufuna sale sitibulala vele sife kanye kuphele ngathi singemaswati ngoba konke lesikwetamako ukuthi phela sifuna kubeka sinkwetafuleni uhulumende wakho uyangena nje afake inyawo lemfene abhidlite abhubhise konke sisale somise umlomo sikhuluma ukuthi bomasipala bakhiphe onke emaswati etimakethe nasetitaladini bafumbe emashangane kugcwele emashangane ngolathengisako etitaladini nasetimakethe telive lemaswati okay ke emaswati ke abese sekakhumbula ukuthi inkosi sobhuza yathi maswati dilimeleni emakhowa umthuni wetinkuku le emahlathini aqonze emahlathini emaswati afike ahehle emahlathi nako atilimela atishayela inala aqhamuke emaphoyisa akho Ngwenyama afike abhubhisa wena phayiphi wena mikhukhu wena nsangu ashisa ngetayiteli aphinze abopha labalimi manje ke akagcini lapho athe suka lapho ke emaswati nawo sekathi ngenela emajukujukwini emathunjini emhlaba athi ngcono sale ayoti phanzela ligolide lelihleli singathi ukuthi ihlaleleni lengaphasi ayoti zamela impilo nakhona emaphoyisa akho Ngwenyama sekakhona ayobabopha khona lepha semgodzini sesiyatibutela ukuthi kanti sekufuna siphile luphi ihlobo lempilo sekufuna sende sale sitibulala yini Ngwenyama yini vele kungaphumi isimemetelo ukuthi ngcono sife sonke thina emaswati.